कमाई तो शिफ्ट तौरके हुजिति याम कमर्शियल इवेंट अमो ओइना तौरपसु दुम उरमने मसी कमर्शियल इवेंट अमो ओइना आदि वैल्यू सि मांग पाइ तारेको अदु कमर्शियल इवेंट अमो ओइना तौरपसु दैदा कइदौरगे दा कोगी मागी वेस्टर्नाइजेशन याम का हैन वेस्टर्नाइज तौरपा वेस्टर्न की मागी कल्चरल आइडेंटिटी दु लाक्सलकपा अदगी कोई अमेरिकनाइजेशन अदगी हुजिति कोरियनाइजेशन कसु यावरेको मसी मयाम सिना खोगी आदि कंज्यूमशन एक्सप्लोजन नाइदना मागी कंज्यूमरिस्ट की सिगी वैल्यूज दे हेन संगन गिदना मागी असेंबा फजगरबा सक्तम दु मांगपा सि अखोई उरंगमनि ngasi kaino akoi gi pijeta chakchada uang sangangda fashionda apuna maksidaida akoi gi ahong basi am urangmani ahong basi kaino da akoi gi westernization adagi akoi americanization aduga hojiki koreanization gi si maruna akoi gi hojiki nahasing tungda lakaduba adugma miun sing ju mami ta gaduba tari ba posi akoi si am urangmani aduna akoi gi samin amina yam phajaba wafong mana haigib ja ingas bungsingi globalization unites market but divides people. Hai dana ko. Hai di hauji akhoi na ti yang cheba. Masagi any festival ama akhoi na pangthong matam da yamna ko gi se ko gi Manipur gi desu tongan toan ba fruit sing mai magi festival tongan toan pangthoi adu ko gi stage da ko beauty contest dum jausle. Hai di madu ko promote tong na ba. Samna da ko gi komla gi festival to ba champra gi bu tawro ki hong gi bu tawro natragna akhoi gi tongan toan ba Manipur da leiba naga yoro ko gi yoro moi fruit ki so dum tawjari da singju gi boiro singju gi mastai da ko gi masagi pot to na promote to mota beauty do en tropa the beauty di asengba ko gi yamna phajagraba saktam du oina magi second bi haisi karina lepi bo di company na so corporation lepa second bi criteria du oina tropa samna ko fruit ki phajagraba ko nupi amagi asengba phajaba se madu criteria du na ta se samna harga ko gi masa ya mau paba mapa mau se tik tik lauba adugumba nupi ma hek thorko matamda ngasagi maduna ko gi contest da miss ta bai di adum di thazati cultural activity mo le biri garjwen khangira mane ba madu any furu ko se le sing da tamna olaktana lai bokta miss universe man salakpa adagi miss world man salakpa mayam thengna biram ne hojiki lai koi toru bala le bai ban durga bokta madu mapan gi toru ga ni mase ko gi miss world mal hena sagi sling oi dana de ma tawna hojiki chap chaba se samna da ko gi nupi gi magi ya ko gi maru oi haba magi magun hai tare ko phatar ba magun me amji automobile gi part machet tawna simbana amana logi ba adigi min amana logi ba tisum amana logi ba sam amana logi ba unsan amana logi ba to hasida mai nga sagi ko marks pira ka do ni dana ko aduna sum rok soni to company me hamam da ko aduna ngasagi sumai to dana ko hongai ba hong bis dai da ngasagi hani magi cultural gi phajagraba identity to tradition pur sing gi lainai ba mayam ji mangthar pagi pot amaso dum kuram ni ahen ba decoration mayam am hapsale ha bane bozan habi ba consumption explosion hai mase da ko consumer ski value sina yam de hena ko dominate tok salaktana ngasagi aseng ba value si mangak ba ada ngasagi maithong du di am phajaraga ko ye manung du di akchang du di ya da se samna ko ye ngasagi ko angang ji ju am chana ri go ju je ko lupa manga pi ba tara pi ba hek yeng ba da bu lo phajai ba manung dam te yog dam aduna value si mang pa aduga fiat si chap chan mana thajari bu da fiat si madu da pung lup tana madu gi magi pi ba magi advice meam adi madu pi ba message du in bay mod da ngasagi ko gi magi lana gi kana bo mong da tauba magi lana gi politics on thok pa power gi on thok pa paisa ta na on thok pa mayam su tok do na te suma mayam ji jo ko na sumba ko gi magi matam ni festival la ko nei na bo ma thok ta rai chamna ayuk ta na ko gi lai sang da lai ko ramba nungdang da na ko gi nupi angang ko gi phara hat pa gi film ji to khula ga di adu ra ga di madu ko gi manung da lai ba man ni bilai ji on na le natra ko mana sadi ba drama mana ko ni bilai ji basi thido kam chang basi bajano on na re ba adu ki hai di temple da le bilai do aseng bilai ji mo da terrorist ki court oram doi ne natra ko hai je ni basi particular dharma yu ante dharma pura mangta ni ko ai de act of terrorism ji da ina thawa yaw dana nongam dum taw basi taw bu wakal khandra le ra ganda aina temple sat padidi madu da ko ki temple da salaga madu da ko ki aina taw bu khudimak sa masi ko ki copy yu aina hai bi di madu di ko ki mada du ne ko waris dharma de sumna sinar ta bai tar ko kara dharma amatana ko yin je sagi mi halu so adigi mi ko ki smai to ko ki phar ga mi halu
adagi sumai tu de jumbai thau adagi si to kana su hai pon swai dai am tang ai tanja sa ba sei local gai je ge masi aina masi am to ning sing jaba irabo na man lei gi de bas lei gi de basi magi on pham lam dam oliba mama leba manipur na te mana magi aroiba punsi magi pikham na krise mi dei bak tan ado madasu nungai ba pham mada koi gi mandir da adagi mandir gi manakta adagi amagi manakta lei gi de manate nadi koi gi so so ba lu sing basing koi gi lai khor maga dum lesson ge basi awi da ado adumana ma hare mes dei da koi gi nangna aseng ba bhagavan magi manakta chaninga nangna nahana Allah gi manakta chaninga nangna Jisu gi manakta chaninga nangna koi gi laining thau gi manakta chaninga adu ergadi mado hariba laisang du da chana nangna pami ba koi gi ishwar do madu phangba wagani si matui na haram nangna katpa ya ba katpa adagi nangna koi gi hek nangni koi leijaba khuding mo da katna laisang da kalaga su temple da kalaga su masjid to warsu church to warsu katpa ya ba kalaga su asing ba chap chap ishwar tu di mafam de leita bani asing ba ishwar di masaki patana koi gi la da ba de magi ni hai ba han ye ba da koi gi mami dai hen leitra ba mami du su amam da sanga ga di koi gi mangi ba mapoi awa ana mayam do madu ko ngana ba khona ba do mara du da nang iso asing ba ishwar du thinani hai sa masi mara su du maram ada masamak su lambi du dum sakki aduna masagi laising da changbak tana prayer to ba tana koi gi lep tana koi gi masagi matam naina koi prayer to ba du tana koi gi magi sorgi manak yoroi sorgi manak yogadabadi adumba koi gi mioi ba jati se mioi ba haiba sigi koi khwadi war ba kam sing do makoi bu chikapiram ba aduga magi decent life amada hingna ba honaram ba masi amaru esi mangon du sham tam jani ngai koe aduna ina sigi ahan bagi round sida aina thamjani si maroi na koi gi hojik si India da lakpa Manipur da lakpa matam da su mi ayam ba si koi gi magi dharma ji chatab leike Manipur da su magi religious ki mikok thi bagi matungina Manipur da hojik se hojik wona de koi Christian majority warani Manipur si haidi koi Christian ki magi dharma chappa lining chappa si 1881 da only koi taret khak dai 1881 da taret dai madigi hojik ti 1.18 million jawre 1.18 million jawre ba 2011 ki census ta Manipur ki wone ni ko ado 2025 ki census ta di ko yam helani di makoina masing si yam hin ki dana hojik si India da Christian majority state si hana mari le madu hojik ti Manipur yaw ga manga su do ram le aduna aina thamdani gi di hojik ko gi hojik tangdu leita da ba adagi ngasagi makeup mirau ko loina dana ngasagi awa phim ho Manipur da ladies dai da ko gi magi dharma da ko gi lain chat logi di ba campus ma ko lusing besing su masigi asok bo lama masi loisna bo da asok bo lama di leita banate natra ko ai masi ko gi yam phajana ko masing yam na le ga su makhon ta basi ko khara wat ki ba jik chahi aba makai hele ani sura ka dore ado sigi ko gi yam graba ngasagi laisang mayam sidai da Hindu gi wagera adagi kano gi wagera amagi wagera Muslim gi wagera masi sukyang ga sidai gi ko gi masti gi ko intervene torpa haidi peace ki dam da lorpa adagi normal si restore to gi lorpa ko punjana da haiba sum masi ta da masi masi ko gi soduna ngai mo natra yam ngai sa han bi thambiri ba mathang se kano lakse ge ko Richard Cornell lakse ge oja santi kumar ko gi huziki laiba Manipur gi situations the economy education healthcare and justice system aduga culture and art sigumba amasu laire aduna ngasai gi ko gi huziki oja singe na su thambi ki ba aduga iroina na Manipur sidi akoi gi state sida si aikoi hauzik mitai si su aikoi Christian lining sida adum akoi thawai yauna ningjaba mioi singsu adum tlairi adu tongan ba Hindu lining de chachaba mai apam lining de chachaba mayamam su lairi aduna sigumba lairei basigi manung sida aikoigi ipurup ama lairi haibasigi masigi cultural identity protect tawnuna base masi isana semja ba natana aikoigi lambi atopa laitrabra haiba wafam sisu adum hangnaraga leiba wafam amasu oiri sigumba singsi yengbira anirik su hoina kamain thambini yo 이사기 포지션세 이사의 포지션세 이사는 쳔들다디 그람 쳔비로이 이사는 쳔저거든 아나 이사는 쳔도시다 아고시 가마이 통도는 힝나바 가마이는
tung koina icha sungsi kamani hingogdagi habase akoi hojik leiba mapa oiba akoi hujina sembiram gadamne adu masi yam important no asingbi so that there is no question ki akoina senggodabra habi sun leite akoi semdoi ne ba basically ko adu masi akoi senggodabra kamani semdoi no sine ba akoina ne buta kale understand to buta kale ada ozana hoji habi ki bido adu yam chubba wa phana mani oza ki je ko hoji ki se kaino to khoigi akoina statistics 1911 की लव मतम तब को अखोई की मणिपुर की क्रिश्चियन पॉपुलेशन से क्रिश्चियन पॉपुलेशन ना 41.29 ने को 41.29 अदुगा अखोई की हिंदू ना हाइड से हिंदू इंक्लूड्स कनोनी को अखोई सना में यावने नि को अखोई सना में ने तोंगाना खिदंग कन लेदना को ने पंजरी से को अदरवाइज इट जस्ट ऑलमोस्ट द सेम हैबनी को अदु 41.39 ने बा अदु मसाइगी अखोइना सिगी एक्सपेंशन की का हतारा कन्वर्जन की कनो लापसिदि ग्राफ सी यंग फॉर्म द जरा 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 इंखलिएबा परसेंटेज ता इंक्रीज तो कनो तोर पसे करि हतारा बैप्टाइज तोर पसे अदुना मैते की दि अराउंड 2 लाख टू 3 लाख लेखबनेबा अदु तारदी अदु को पुंचलगा क्रिश्चियन पॉपुलेशन हायगा दि अखोइ मणिपुर दि याम मनेबा बट देन अइना सिदा हाइजर कदोइ से को आई वामते अमु हाइजगे को अखोइ की मैते की अचीवमेंट एज फार एज our position is concerned I hijake ko I nang sa hijabudune I am a staunch Hindu hijake ko and I am a very staunch sanami also maiti me also I learning do sung go jate I gim da leje nung ti tumum da je khurami ayuk to su puja to je lemin ga lona ko akhoi da da umang lai loi nei every place every maiti place every village has got a one umang lai the umang lai ai da u sung jut ma hoyi ai khogi lajing tho gi लाइजिंग थोगी उ कनु से मसिगी टेंपल सिमना ता अक पनि हजु उयुंग होरग मपान साग मरु पाली चिंग द हो पोतो को अदुना अखोइ सिसु अदुमाना अदुमा कहेतरा चिंग द लेर पदगी चिंग द लेबगी हैबिट सिमा खा द कुमदर कांदा अदुगी लाइनिंग लाइक सो तोर को खोलो पसे अदुम फॉलो तोई अदुना आई हिंदू म ओइरा हाबदि आइना हाबदि वे ऑफ लाइफ हाइजबने आई जाबजि को अदुना आई की कनो लोना आइडेंटिटी मांगले हाबना तेब को अदुम वेरेस अदुगी अचीवमेंट मु यिंग से यिंग से को अखोइना बिलीव तोरबा हिंदू मनि पैतै की हिंदू हारिबा मैते की हिंदू अमतना मैते की हिंदू अमतना सनामही ला थादुकते सनामही थादुकते अदगी अखोई पांथोबी इमाइबे म थादुकते इमोइनु थादुकते कनादा थादुकते को बट वेयर इज when you convert to Christianity a Meitei person who is converted to Meitei Christianity he is not allowed to worship anybody anything this is one thing which I want to put it over here simayam khomina se haibani ko simati Meitei na tribal khangtana Christian ning banate Meitei merk to suloi ningi hai Meitei merk to su ning ma yauri adu Meitei ning ba yaur sidi ai khoi gi Maharaj Bhegat na khoi je Hinduism da ontho ma tar ka su akhoi gi hana gi se loina ningi loina muk chatli adu ani se punjal laga chatli illi hai bane ba ai haje se ko adu bu akhoi gi Meitei Christian da on gi ba sing fringes da leiba sing on gi why ka do bai on gi no ha mayam noi khangna ra adu dei panjar ro ko aduga moi on gi basing chidi they forget everything they just follow only Jesus is the only thing there is nothing else and su khalle ko so over there culture and identity odana habi bodo so whether there is a question whether have you lost your cultural identity have you kind of question amani adu thamjage but whereas our achievement is jage ko akhoi gi achievement Meitei amagi achievement as far as the culture as well as religion is concerned Damodar Swami khangbi ko Damodar Swami the great yamna kai ha yam chauba mi mani I would say he has mana leirami ba level se akhoi Meitei amna ngasi bok ram ti yudri na hai jage ba prime minister oiriba Atal Bihari se mana unaba chapha tanda Atal Bihari na makhong pairaga ma blessing lolini that is his personality ko ai haji ko magi personality Damodar Swami ki personality se sine ko this is one thing this is and he belong to the Meitei community ठीक है ajun sine ai haji se adu matung da 2014 sida da newspaper da aina pajagi ko 2015 la 2014 la ikitang di sima correction ta le ko in the month of March or April says da newspaper da irakhi ko Sankirtan of Manipur and the weaving of Bangladesh are declared as the World Heritage by the UNESCO. I too chungi a small place like Manipur ko sidagi akhoi ki Sankirtan hai se World Heritage da UNESCO da
ngasi hetta mayamna aina harise hajen na bo oimun te aina hajen na ngaham chu haje gibne if I don't know I don't speak I know I'll speak confidently masi kanu de yingbiyo Google data type to yingbiyo ko Manipur Sankritan na hindi yingbiyo ba du Sankritan na siya hodok pa di akoy mai te na hodok pa na te ba masi Bengal na hodok pa ne ba Bengal na hodok pa ta kar su akoy gidi akoy gi hani culture duga akoy de lejer ba pung cholong kari ka culture ka lejer na ko adu duga moi de gi timam ga punchal akan da di akoy na to po modern modify to ko si da di akoy gi si yamti superior okay original oi re original put ko re ba adu duna it became so superior that they ngasai gi kanu si oi re World Heritage yaw ri ne World Heritage yaw ko world gi mayam si de heritage amona preserve to ra thong ra dam ne for forever ko si ne ba ko and the second thing the third one I would say our achievement hai jab ni ko akoi gi achievement and identity hajar ini mai hajar si ko si yeng si akoi gi ras le la hai si ko akoi gi Manipuri dance hai se Manipuri dance hai se akoi India gi akoi Manipur gi mai population sina around koina independent ga ta ba da around 6 lakh tani ko 47 da di da akoi gi mai gi dance Manipuri dance hai se mase first 5 dance manga khangal le India da the dance of India the classical dances that recognized over Indiana recognized over dance manga khaidok pachida Manipuri dance yaw in that 5 dance so it is we are really sigum jakam da I feel proud haibani ko and every Maitai should be proud of him for this culture hai na haije sida di Maitai na haire se kai I Manipuri haire se kai bu this is the achievement of the Maitai ai na haijabani ko so identity se la eba because we have followed this Sanamahism and the Hinduism haijabani ai na haijabani even in the Ras Leela also akoina seliwa polo ga do yam phajatra with golden this thing in all those things theme may be taken from another one but then akoina originality akoina sari ba to polo ka na hai yam phajaba pot amane ba ko ado akoi gi polo ha ba sum yaure ka jeng ngai duna akoi gi originally sida ka happy do ko ado na akoi originally ado ani do punchal aka do de akoi ngai dress do di it becomes a very superior dress in the world sineba ya haidri sa aduga ngasai gi church ki matang da di ai sa haidri sineba Christianity is a very good religion ko Christianity is a very religion but then I know si hangdebi question ja I want to ask the public some questions sineba ko akoi ki Govindaji temple da taroga hoji irang tong nare adoi ta di kuki halo haibra sine ina hangdoi se ko akoi ki Govindaji temple sida akoi na lai khurma chapam matam da pandit ji sina ko pandit ji sina nai hoji irang tore adoi ta di Christian kano sing se kuki myam se halo haibra ba ko haide ba ko but whereas in case of in the activities in the churches si haiba church ta do haiban topra ishor gi ninga dom tra hoji su moi sman khurma ta bani Kuram tani akoi irang le se akoi Maitai hat kanu akoi loina amta hana gumsi ko akoi loina mak shanti langsi akoi phanaba phaja si discuss to godam ne ba adu si discuss to amta di then it is a very good religion and if it is not discussed over here si kum se discuss to amta ta then it is a wrong religion I do say then it is not religion the religion doesn't teach good, bad things haijabani ko and religion teaches only good things haijabani ba ai haijai se ko and now sigi irang sigi tawdingai matang da sigi irang sigi tawdingai mamang da aina phangjaba information da ko 1 month before the gi Maitai church the yaw sing do adu chang gi di haiba because they were discussing in the churches ko which is not good lai gi ming da toroga adu is not good ko and mark ti hokip mana ngang hi ba speech ma gi ron da ngang hi ba se church ki manung da ne church ki manung da do hai gi ne ba we have to get this ka haitara Christian state Cookie land for Christ and a high ba adu khoi mel sidagi lautok ka dawni khoi se ting hi dawni hai se ne ba line adu tak na te ba line Jesus Christ na ka so hairam na te ba noi cookie land for Christ the create to si area si the cookie no gi ama cookie jogi ama create to hairam na te ba this is all development in due course of time next point thambi ba mathang se professor ta lak chage narration listening ngang ba hai bu ta ba khang na bu hona ba aduga amaga yamna discipline leina ekoi masensi amaga thaksi khaksi naina bebhar tongna ba respect tongna ba masina humanity singbu achauba thakta awangba thakta thangba ngamba aduna religion haibasi safe and guard society dubu aduga khoi khunai dubu ngak tu ka kallaga yoga thamba madugi pandam ama khangai singna khoi da takpi bo wafam su lei aduna ekoi gi cultural heritage si Manipur gi oina di Manipur has rich cultural heritage have a posi koi season abi khraba
लीडर्सिंग हाइबी खरब वाफमसिंग अमसु लेरी अदुना कोई इंडिया की रिपब्लिक डे की 26 जनवरी सिन लाख मतमदा कोई तोंगान तोंगान बा अतै मफमसिंग दा पांगथोकपसिंग दा कोई मसिदा टेबलो न सिंग मणिपुर की टेबलो न सिंग कल्चर ग मरी लेना बा दुगा कंटिजेंट सिंग कल्चर ग मरी लेना बसिंग सरुक याबगी ममी सिंगसु अखोई खुदिंग उग्रब ngakतनी अदुना जा प्रोफेसर द लाक्सनी बो वाफम दी लेरिबा सिचुएशन सिदा मणिपुरी सिंगी कोई कनो सी कांगलुप याम फुरुप सी मिसिंग याम जदब हाइता मसिंग याम जदब फुरुप सिंग सी मसिंग याम फुरुप सिंगना मांगन नबगी लंबी अमसु अखोई रिलीजियस वार होइना गेम होइना सिगुम्बसी सथबगी ममी उबिब्रा अदुना मसिगी कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन से अखोई खुदिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अखोई मसिगी पीरिबा प्रोविजन राइट सिंगी मनुंगदा हिंगबा योगपा ngaktuna thamba masigi kanglon singse in depthly yengbirakanदा करमाइन थमी बियारी अन्यक सुपय मणिपुर की violence कनक मजा vested interest कामु खरना दिवसी religious की war ओनम थोंना बा होना बसिमा तबत मकोई थेंगनै को तामस्ताय अदु सेंदु कसुलेते मसी religious की अदु मकगी conflict नती हाय बसिमा सुदु हाय बसिमा थेंगनै कोई मणिपुर दा सिगी में की थोंदो थिथोबा हाय मतुंगा minister for home हेतारे minister for कोई state सिगी for home सिलाको मतम दसु कोई उनजो मतम दमसी religious के conflict नती हाय जबन थाबी मरम दी मसी कोई मागी क्रिश्चियन धर्म चपा कामुसिंगा नत कई मतम मपांदा आई इवन कोई यूनाइटेड नेशंस द क्रिश्चियन सिदा अदुगा यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट लोगो मतम दा कोई माइनॉरिटी क्रिश्चियन सिंग अदुगी मेटे मेजॉरिटी मेटे ना स्माइल तो सी तौरे का हाइबो गुब ताना मखोन बसी तेगे मैना मतो कोई यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मसिगी पब्लिकेशन मैंने सभी तो जो पब्लिश तो दसु अदुम कोई कोसिगी से अदुम कोन हाजरी दो मणिपुरदी अकोगी धर्म रोदी अंगदी मुजिती मागी हिंदू दी माइनॉरिटी ला मुजिती को मणिपुर की वैना मणिपुर है अते तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड अदुगा सिगी मिजोरम अते स्टेट पुन्ना मंगादी मणिपुर योना मंगादी तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट ने बा अनु मसी ताना होना बा मयाम मसी ओहला नन होना बा मन इंटरनेशनल की तो आन बा मदुगी कोगी मते भंगबा नत्रगना कोगी तो आन बा मदुगी पॉलिटिक्स तो बा कामु खरसु दुम लेतो बि नते अदुगा आई तादे न खले जिसे तादी ताना होना गसु मदु तादे अदुगा ताना होना मदु माय पाते हाय तारे को अना डिवीजन जी मागी डिवीजन पांबसिंग दी सेक्रेटरी नो पॉलिटिक्स ओबसिंग दी आइडल धर्म की मनि दो बि आय नत्रगना कोगी काम की मिंदी राय लोन की मिंदी राय ओबि आय मसी थुकाइना बसी पोइना दम होना बसी मोय तबक है पनबद नुवाय तब टेररिस्ट हाइबसे अदाय दो सिजन रहिने अदु एजेंडा से अदुगा मसागी धर्म दी तब हक्सला एनी धर्म दनी से धर्म मक दुआते या हक्सला या फंडामेंटलिस्ट की रोल लोकल लगदी या रिजल्ट्स हो अदु ने कोइना धर्म दा टेररिज्म की पोके योक्सले से अदुना मागी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट अदु इथनिक तसु मागी इथनिकी मागी या जुनिन नबे दिमाले इथनिक कम्युनिटी कुदी मकी तोन तोन बाबागी जुनी नुबा या मरम साबले अदु मदु याम दि हंजलतना मागी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ओलतना मागी आम इथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हंजलतना फंडामेंटलिस्ट ओलगदी अदु सु याम डेंजरस ने लेवा मांगनिंगाइ ने मसी अदुगा मखोगी एजेंडा तो दुम थमनी माइदि सुबा पोए अदुगा मोय वखल सेक्टर या लो पोसे अदु मोय लोइन बकी दिनते इथनिक कम्युनिटी एज अ होल मासेस नुदते अदु मथतरे इलिट कामु खरा अदु बेसेट इंटरेस्ट होय कामु खरा अदु यम पावरफुल होय बा अदु तोंगान बे एजेंडा ले कामु दुना दुम सानरी ने बदु पोस अदुना यम साथी दी मसी कोगी सिनमु कोगी सामि आमे अदु मासु सेंटिंग जे हाई लेते ने कोगी इथनिक फंडामेंटलिस्ट यम रिलीजियस या फंडामेंटलिस्ट होय बा अदु मखुगा चमिना बा मखले बा अकोई मार्केट की फंडामेंटलिस्ट के जो अकोई चमिने मोइसे कॉम्प्लीमेंटरी नी अदुगा मोइसे ओंजन अदुगा खतदे अदुगा मखोनी याद अमखले मखोई ओमन मार्केट की याम हेजन बा मार्केट आइजी अकोगी मागी फ्री मार्केट इकोनॉमी दे याम हेजन गिदरा मसी नतना अतोपा लेते हाइदर चंगन गी कोगी मरोने इकोनॉमी सिंग होजि मैन स्टीम इकोनॉमी सिंग याम ताजरी बपोर हाइदर मसी यामना चंगन गी बकामो सिंग सीना ता अतोपा लेते ऑल्टरनेटिव लेते सी द लास्ट ऑप्शन का हाइदर ngसागी nganu boga ya da yener boga ya da ba adu mo motogi thaza ba kamu su lei ni ne सी नोबेल प्राइज पाबु मैम जाव को सिगी ado
makoi ahum se adum ama nathaga ama da sabina ne aduga makoi ahum kai yana da ama kan kai yana da di kai ba democracy ha ko se si makoi ahum kai yamong ne hadi democracy se sang ba ya de si jaga se hadi madang di authoritarian wa ko ma do ina le ramina magi miang ni lut kai si ya ko de du ne ha ji do miang ni lut ko mo da magi gun hut adi seti hut adi mai masal hut ka ni ko ani am hajar do se hut ka ni am to ri aduna sumai to dra miang gi bosi suppress ro gan nandara ka da democracy ma ko ta le ta su jamane ado market na di masi ko gi promote to session lai ni sai mama dai gi do globalization unites market the diversity to isam je meta ji ge ba second hand unites manipur Project Sunday market unites Manipur. Everywhere second hand ramne. Market tu nadi ngasai kana boleh tiba. Ngaswa sabu tu ekra kampu tu ekra infar tu ekra doi bot ko ki pakai bi market tu doi pakai bi ne ba koi pur kudi ma. Maram di mang tu uri kurau ko ki aman ba kurau di mina sinar ba kurau kuri adi manu mapan. Di sinar di tu unite tu koi. Aina pai di smartphone tu unite tu. Aina tu ngiba card tu branded card tu di adu nadi unite tu. Adu mi mesin ki marta masai solidarity pinaba ni mersi kata ko pulak pa masi khaido na ba gi thabukudi bakuna interest to ni maram di magi market to the machine sokte si to ringa mali poto do ko do aduna masagi ko gi ai ngasai jo consumption exposure le jaga tu di poto tu di yaw dra mina ke do ge da ni pam tang bai cham tu ni ni na tra ko aduna corporate gi puta mako gi magi tungnam ja se sinabu ko mane bisi aduna size ni ko gi ya maru se da ina ama jaja ningi pothok ko pothok traba magi fruit to dum tur dam ai musi cultural identity adu ha cultural product ko pothok ka da aina ko gi sin da tan ko gi protect to ya de san ai sai jari do bai ne devi aina la ibe devi do madu ko made in china product na devi do ko gi miss world mala ba adegi ko gi ke no mala ge adu so same thing do ko gi sai da adu to ko sai ko sai pan do gi da adu mala ne khalwa ne ko pan do ge no ibe ro traba Matra ko, hadi slim loi wai salat na ko, hadi global ki market sigi pamnari ba mayam sigi matungi na sun to ko na to isa, ado ide pothok pothoi ba kambu duna loi dominate to kane. Ana globalization hai basa one way or two ways or to. Ako ki singi didi mako yo ngam dre, ado ko mako ki hena didi ko ko de wai. Ana khongjom lang ga bi yek na bi maru na de ko yo re, ako ki maru na di yo de do. Hojiti ki am sathi na ko je ngasagi mikha ko ge bo Yongchak maru tabukta mikha polok na how raba ko gi yongchak ki identity long gi identity si alu duna bihar ni loraba ngari duna ko gi assam degi lawraga state ko gi ngari sema ba adige ko gi yongchak tuna moria degi lawraba natra ko natra nagaland de morok tu su ma pan de lawraba khaya tu bakna ina puthok tar ge di adugi chakhau du ka mai thajan gi dok du ka identity du ka mai kal hok du no man aduna masai da ina amuga sung sing jage matam de world cup to wi World Cup si South Africa to da yam jit ne man di South Africa gi magi magi ko gi yam na galingi matam da sinan ba man indigenous ko sound na ma bu je na ise masigi sound ji ma ko sinani ma stadium ji adu jam lang ba dina sai disturbance ya piro ida adu yam kan ji na ko matam ji da o mai le ba tu mang tong pa dina mai gi indigenous yo ba adu makali jan ta sinaba simati aya wa pi ji ne pi to pire ko aduga dinga sagi moi khong he uwa te ta am khong batang ani ba ko ye world cup ki tong gi mayam su unaba poni ba bien man ma pai do aduga bien man ba pai ba mayam do tam jam do pa in terms of ko gi millions ne ba pai adi man ma pan adi to pom pom de pai aduga masagi janta tu ye ka de janta di makha da than made in china than hadi china di factory mangara sarame aduga india da su akoina ko gi se ko gi Christmas ki koi tree Christmas ki decorative material me am se banyan tree gan hai banyan tree se ko gi china na ko india da handa ki su ya sathi na ko masing am export hoye is the year minimum export se automatic shipment se masing kang na to aduna no china no Christmas in india ki film lakpa adigi no china no holy festival in india hadi holy festival da sinari ba magi masak matum ko gi mayam se ningon chakau bo blanket nyam tora abni da me de jana da ngasagi ko gi holy the sinari se 90% di mogi msmes ko gi micro small di medium sidigi to ko ni na
हाइरपदगी कोई इंडिया की चेंबर ऑफ कॉमर्स पे आदमी तासन नदर बॉयकॉट चाइना है ना मसागी मसी तो उग्रगदी कोई हिंगरो है ना बॉयकॉट चाइना है ना तो ये अदो इवन कोई लेंगा कि अमरू बसिनसु बॉयकॉट चाइना है ना तो भी वो है ना लाउके अदुगा अदु यामुदी माना बॉयकॉट चाइना है ना कोई तो भी वो ने लाउके बा माना सीजन नेरिबा स्मार्टफोन जो मेड इन चाइना ओनमुदी लोरे इसको माई फोन तो अदु मेड इन चाइना और अदुना इंडिया का चाइना का लेनरी बकोगी मागी बायलैटरल ट्रेड से सिदे कमाई तो गिदा अकोगी इंडिया ना डॉलर बिलियन मोइदा ता टू ट्राइम्पा मैक्सिमम ट्राइम्पा मोइदा योरबा मतमदा मोइदी की लेडी सिदी अकोगी अदु 100 मसाई 18 19 अदुगी मथकता लेडी ने इंपोर्टर्स ट्रेड की गैप्स बायलैटरल ट्रेड की गैप्स से $100 बिलियन की मथकता अदुगा लेगी मिगी मामांग लेग्रम अदा कितंग अंदे अदु 100 बिलियन अंदे बनती अदा समना हरदा अकोगी चाइना याउद्रगदी अकोगी इंडिया से हिंगबंग अंदे फिल्म लाखदो अकोगी ट्रेड की मागी सिगी लेबे तासने जिताई अदो पोर्ट खतन अकोगी मोइदा मिखापोर मनतबा नत्रगना पोर्ट खतन नि पांता मनतबा इवन अकोगे दिंगी बे लाई दुबोक्ता मेड इन चाइना और अगदी याम लोर एदना को आई मसे कोई दिल्ली की इंटरनेशनल चाइना अलता है लाई दुने इरमदम की लाइन है बा अदो मागी मूर्ति दुना मेड इन चाइना है बने बो अदो गेदे आई ना कोई चाइनीज मरन थंग दी बोर्ड दी गदो फंग को ना भागी तो सेम थिंग कोई टू हियर इन मणिपुर आई ना से अरोगर से इन थंजरिंग से कोई ना कोई आइडेंटिटी कोई फजन कल्चर तो तो मणिपुर दे लेबो फुर या मेते गिसु अचोबनी मागी याम सांगले जगरे तो तो फुर लेबो मैम जिगी जो इंडिजिनस वेबो फुर मैम लेबो गिसु फजन बा मासी मसी अकोइना मसी जोखत पसे मसी मथन नो वाही नि खपे यादे मसी की डिस्कशन अमा खपे यादे मसी दी करी नि खपे दे गे हाइबो अकोगी मागी कल्चरल पॉलिसी नि खपे दने अदो मणिपुरा कल्चरल पॉलिसी ड्राफ्ट ऑफ की जुगा yang kuire aduga yobiri manipur की फिल्म पॉलिसी लाई हेबो अदो आइनि हाइजो तो फिल्म दे याम तो थेनगिरमगनी लाइट कैमरा एक्शन लाकदमने अदो सिगी पॉलिसी मता ओलखो मतमदि लाइट कैमरा नो एक्शन दम लेदना हौति से फिल्म ताबो सोमद्रे पॉलिसी से अदुना अकोगी मणिपुर सी कल्चर की कैपिटल हाई बनी नसाई हाई जो मैम से तो सी योरी बनी अदुना यहाँ ना अकोगी कल्चरल पॉलिसी स्टेट की कल्चरल पॉलिसी लेगदब स्टेट सिंगी मनुदा मणिपुर से मको लाखम थोपने अदुगा सुनना की पॉलिसी दु लेद दुदा नतना पॉलिसी दु चनबा याबो मोंग लाखो यानबा अचोबा बजेटरी की मागी बैकिंग बना सपोर्ट तौगदने अदुना मणिपुर की कल्चर की बजेट सिदी याम सिंग हर कान बिरमनी हंदे की कोविड अदुगा हजकी भारत सिदा पार्टी की सोपा थमोई सोपा अमकती कोई आर्टिस्ट सिंगी फिल्म से मुझे ती यम भारत चली बा मैम आर्टिस्ट सिंग कोई हिंबगी कानद्रे हाबगी वामे जो केम ताई मतम लोसलकपनी न जा कनोदा उजा कनोदा त लाक्सगे रिटायर कर्नल लाक्सगे उजा ओजादे अखोगी एक्टिव सर्विस ता लेबिरकपनी अदुना एक्टिव सर्विस ता लेबे मतमदा यावबिरिबा दुगा लेमिनरिबा अखोगी कंपनी हाइतारे मयाम दु अखोई तोंगान तोंगान बा धर्म लाइनिंग चटपा मियोइसिंग अदुम पुल्लगा सेमबा अदुम कंपनी होइदोइनी अदुना अखोगी civilization से मसी political civilization सिना कोई political culture सिना मसी के कोई shape and guard तो कोदा बा area सी कोई की politician सिंह वजाओ सिंगले न हुजिग हबी बा कोई मणिपुर cultural policy सेम बा अदुग मसी implement तो बा हाइब दुगी मनुंग चला कदोइ नि दुना कोई political culture and political civilization से कोई cultural identity protect तो न बगी दमकता करम माइवन अमदा ओनसिल अगदी कोई खरे हेन साफगनी हाइब मतंग सिदा करमाइन थन यारे अरोय बोय मजे स्वाय तौनीदा मारुति कार अमदा को अखोगी मारुति कार अमदा 2 टन की पोतु खोल जोदु यारो ai haji ko yaroi ngamoroi ba capacity di one aduna ngasai gi political hai pum tom do political da legadori ba judi kariba legislation yam se legislature yam se gi kok to adu depend to adu sigi kok tu di prajana khangadam ada prajana khanba matom du soigredana lupa lising mari da khangredana ko adu itara di smai dum lerani political to sundo thola roiba adu lambi dam tha lerne ba lambi da kaiba WPM tha lerne guys this is a fact mina yonar kan sida ngasai gi akhoi si irang tor si so akhoi na ngasai gi kanu sing du phajana kai tare hai si kai no hai dan phajana naina rap ta ga di si wati da layeng chali sing sina overbridge ka sai airport kamai to gi di urangane ba urangani handak na wen urane ba irang munung sida maram di kai gi no da lanthok lansin ji nongthaki lambi la tar upai litra ne adu political harak tar ga di adu da tar ba ai hajar se sini ko ai ni yeng jaba matam da political hai matam da di kai hai tara yu udre ba hai ba di ka sai gi
ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ vision ꯁꯤ ꯂꯩꯕ politicians ꯁꯤ ꯑꯩ ꯎꯗꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯥꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ compared to other state ꯀ ꯌꯦꯡꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯉꯍꯥꯟꯒꯤ aviation minister ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗꯤ ꯈꯨꯡꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯞꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯐꯖꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯐꯝ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯪ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ MP ꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯌꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ IS IPS ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯂꯥꯛꯈꯤꯔꯣꯏꯕ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯔꯨꯇꯤ ꯀꯥꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ 2 ꯇꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯡꯉꯗꯤ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯔꯛꯑꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯗꯦꯕ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕ ꯆꯟꯗꯦꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯚꯤꯖꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ISCOM ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯥꯄꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯤꯡꯂꯦꯟ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ MU ꯒꯦꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯄꯨ ISCOM ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ISCOM ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ